whaanga le tātou mawhtanga I Yesu Kofi Taitasi. Whafta I le atua le kukuinga na le longa le oa. Ni lau lau e toi afu tātou e fo I lunga tātou Pokalame. Ia o le Pokalame asani lava le sike e ministry a Pilangi nei. Christ Kingdom and Pastors. Ia o whaoina I te Yesu Tofi a maso a Yesu. Wala vale o nanga I le atua mai whingalo. Whakeroa alo I atua koile ia I auna le atua I sos whataulanga. Sila ma whawhonga mai nei tu la fiafi. Ia whakasea kula ngā pa ia. Hali tātou Pokalame. Ia mātou tēnei mwhaiwhai asen mea pe au noa male. Whatasi mera ngā pa ia sos whani mai. Mātou mea fiafi. Ia whapena whorona. Atu malimana mea umala whatino ina. Ia nganga ia aina ni nganga foi fa malo se ni nganga tutu mau fa tanga Yesu Kristo to avoise e fa talo fa foi au na le tu o malu e tono ne ministry so se fa fa langa fa fe mainga ia molato fa tua e suma ya wa fo molato fa tua mai lava I kita ya o ti boxen ia se yo foi ni se o asol vai asol Pokalame fa pe ia fa fe lo ia tu sa fa man malo Kristo te tonu lawa safama o Yesu Kristo ma foi un tātou ma futa ia ma tātou ma san ia ona o le fingalo le tua I whapena un tātou whialwhanu ala vale kalesia lo e tu vai eima swai fingalo le tua e te tonu lawa le Pokalame nei nea fiafi ia e tasia tātou ia Yesu Kristo e whapitoa fos whatalo fo le sumu whawhenga ngā maiti e male tua tu sai foi male nei a o nanga ia fai foi ona moli ati mota malawa le nei Pokalame I o ia so malawa ia le talo lava ia mangia le tua I sumala ona ia mai fai tua ia ona ole foi ona le tua ia wala foi ona sila mai ia fa mai I mato Pokalame I ia stasi e talo foi fa malo atu so mato teta ne foi ia sua ia foi o ia tablangi pa ia fale atua ia ona nei ava noa wa mato mo foi mali wa fa fenga mal fal tua ma o nei ia fai foi ona mato fa so atu mo nei Pokalame ia ona ole Pokalame le tua fa pena ona fa tatia ia wa foi ia am pasal malo ia tato am pasal malo ia fa pena ona ma o nei ava noa ole nei lava ministry ia o whaftai fo le whaunta o nei ministry le sun whawhenga ngai alfoti ia man whaltua a fo ona maua ia le nei au au nanga ia ma a mai fo I nanga pai o le atua ia le au tu fo I male au ngol nei Pokalame ia e ala I le lofa ia o le malama ia male o langa suia le love, light, life ia o le ole anganga mal fa mo le mato Pokalame ia mato te fa suluatu ma bla mo Yesu Kristo ia ngata foi le lofa fa Kristo ia male olanga suia ia ona Yesu Kristo la va fa ona suia tato olanga nei la tu la fiafi ia wompa anga nei la fiafi ia atasia tu langa pa ia ala fa anga ia na foi le ola sila nei Pokalame ia te de sia nga ia foi le sosoane to foi tato langa ia leila tu la fiafi o te ta pale suma fa femena una wali ia na te ia tato se talo ia na fa sosolo to le tato Pokalame le fiafi ia ta si mai Yesu Kristo ia ala nga pa ia wa tato Pokalame tato talo e maurunga oe malu oe ia oe sili oe oe lava o le tua mai la matangi o lava le matangi oe o le tua e le suia mai lava e le aso anafi o le aso se ia oe le bawa tu mau lava la ufio le fiafi o mato le fatasi lava anau sa mato mau ese ese tiu faiva le tua au mato tu e fatasi le fiafi o le Pokalame mbala auma ala ufio wala wina I mato ya whalo tene no maro ma to ne ye fa marsia se nganga fose sana ta moro mano le tu
lau ila fio ele fai no matugoroa matou timna mia oe ko wana le malo te fio mai e te fauina ma whanganaina ma whamanatuina mai mea lilo lo malo matou te talatala ina ia alu male mana me ia isia nganga i whamarusia ma sosoani ina ia susulu pea le mala malama o lo fio ma ia o atu pea le alofa o lo fio ina ia ola ai se uso postua fine olo mana bia se sosoani le fia sosana le po famunia ia te matou famunia la to fa rongo ma sila mai ia ngane fasoa le tua mo matou uma aia vi ia ila fio no lo suafa Yesu amen 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 sa patina le ai pa ia le tua ya dai fa fengai mai se foi mal sa sana mata mo fi o alte te no tato ko kala ni tula fa ia male foi e su ya fenga tu mo fa vai tu foi ya ane foi su yo stato awala tato te mata mata e foi tato ko kala tu foi tinane ya wa ane foi la ese tato te vivi e ai e tu o tato vi e tu le nga pa ia ko nei du tato tato te a futa mania fiafi ia lo tato ai la vai no te fai langi ia male ma no TV ni vai taule yang ai pe ni fa mai o ti to no sila nei e mala la nga to ia ai o tato na tu mai le tu ia le o ma o ni la tato fe lo ai fo i ne ia fa filta to ko kala mea fo le o una le tu le sungai a su ama mai ia o mo nei la tato fe lo ia fa pele ia ia te o lo o pai ma ulio ma wenga ia to no ai me kale si ma tato am tamata nei pese nei fia ia fa solo malia to le tato po kala me tu sai fo i male au tu au mal tato fa so ai ia ava male fa lo o te pese ma via le ali le o ia le o ia te ai o te pese ma via le Via lava la eile vizinga pulu marcha mo fie tu fa ya se mea pa no ma lo fatta smile nei la fia ma to vizinga le ma to te fo ele vizinga le ma to te fa ya bolo vi alo fio lava o le vizinga ma lava talo pa ia fio fa mai le pai tu la ame umala mato patinoinga ina foi le mato vai ne ia latu male mana mea kuma ne pa ia tu e o lo fa fonga ma sila mai le pokala me o vale o Jesus o lo inga lea tamang
au fio e la ele vi inga e pulu le mata mau fu la tuma le mana vi inga ko le ia fiafi pa ise manga o mana umbia la usoso ai foi inisio lo sila mai o lo ia ini mai ya vea ko le pokalame ya vea ko nei pespesenga ya pa ia tuai to nganga fa malolo ya tila to hallelujah hallelujah Jesus nisi foi o fitia i ao komisano le toeseo nisi pele tono ainga i malanga maliko leoti nganga paia mato te tatalo ia paia tu o nganga ya tila to le nei tula nei pese i ne fai mavai malu o lato nganga mo lato finga ngalo ono le toeseo nisi pele tono ainga hallelujah pai te lo nganga fa mafunga ya tila to le nei ia oh hallelujah Jesus oh papa ta siko koko mamara se thank you Lord thank you Jesus thank you Holy Spirit oh hallelujah amen hallelujah hallelujah tato te pese per nei pese hallelujah etai mamia so te whawhetai mabia leani so te whawhetai mabia leani so te whawhetai mabia tula fiafi tai foi mo vivi inga foi me tula wa fola mas tai no tato po kalami no le tua la e vivi inga e pulu le mata mo fie e me mo foi tato te faia ya me uma la basula e vivi inga ma le ima le lo fole tua e tato e ma foi no mo ne ya ba no me la la ya tato te fa so e no e pena te whailangi ia e ana foi la te mai le poto mai le tua ia whangai nei foi ia au na le tua ia mo whai foi na momoli atu i mauta malawa le tato po kalame nea fiafi ata si mai le angang pa ia tu sai foi ma le au tua wha pena ana whatatia mai le tato tai e sunga ia sua ia awa foi le tato whaso nea fiafi o le tato tu si whai tau o le matai o sutolu a o lona whai upe whasu fitu se o lima suma le dua ia o te ala siro ava ma le whalalo le whantua ia melisa ia na te whai tau ale tātou tusi whai tau le nei ia fiafi ava ma le whaaloalo tai no 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 ia o tātou tusi whai tau ia o peo mata ua i sima taitai ia matai o nasi whatolu alon fai upa whawhitu se e whangata mai le lima lua whapero fai tauwina e tusa fo e le malo le langi ma le upenga ua lafo i le vai ua maua ia ese uma ua tumu o na lato toso e ai lea o le mata i le mata whanga ua nonofo ma whawhau ia le lei i ola a o ia le anga ua lafo ai e whapea fo i le ngata anga o le lalulangi e o atu le au angelu e vavae ese i e a mio le anga ma e a mio tonu o na latou lafo ina lea i a te i latou i le o ngā mua asa e iai le tangi au we ma le lili vangonifo o na whetalai atu leo Yesu i a te i latou ua o taulango na ea nei mea uma ua latou whai mai i a te ia i oe lea li ie o na whetalai atu lea o ia i a te i latou o le nei o tusi upu uma o e ua o ina i le malo le langi e tusa i latou ma le matai o le ainga ua au mai mea fou ma mea tuai mai lona fale o loa amen ia ri haleluia sa patina le vi ai pa ia le tula kiaf
ia e atu i le pitole lo tutamtau na te faitau atu o tatou fa'apalangi le le fiafi le ta'upule sutolu pe fasufitu Also, the kingdom of heaven is like this. Some fishermen throw their nets out in the lake and catch all kinds of fish. When the net is full, they pull it to shore and sit down to divide the fish. The good ones go into their baskets. The worthless ones are thrown away. It will be like this at the end of the age. The angels will go out and gather up the evil people from among the good and will throw them into the fiery furnace, where they will cry and cringe their teeth. Do you understand these things? Jesus asked them. Yes, they answered. So he replied, this means then that every teacher of the law who becomes a disciple in the kingdom of heaven is like the owner of a house who takes new and old things out of his showroom. Amen. So pateli aile tuole tula fiafi. Hallelujah. Hallelujah. Ia le rompa ama fo ima fa fonga le fiafi ia ole autulna fa penana na fatto ne mato il mato tatai mato che fa sol ne fiafi le tusina mata io su todo io il fa fitu e le di malua io o te lona o tele o ne meta o po fata o to Yesu che viso ia ai o tu elo sunga fa fenga inga lu ia ma pe amata me mai le lu pito ia le a fo se me o va pena ona mai la ngapa ia fo lo sa iding le neva ia so ia tato te faso wal te we ia ile chelin fa ia ai a ngo a ia maka makelengi me ka o fa ia ko la va ia ko fo imala fa ka o ngeva ia ia ko fo ia wa pena fo nga lo ko la ngapa ia la sunga fa fenga ia maka mai la sunga le ka ko fa so nge fia fi do ava male fa lo me Taile sunga te tayo ko karami ni po mo avano ya me mo moe fa taile tua fo nim tau amen ni tani wa awa ina fo ye tato tata no ai mo tato fa so ai do ele se ato toa mo se tonu mo se ya se tangata na te Tartala ai le moni le tua ia na na nganga le tua fai na social mai ata to fai e ona tato tata noa ma tu fai la la na fio paia amen ne fia pe ona tata noa tu le sunga te tai o poka me nei po e pe fodinga mai e o le situ si ma tau tia le tono tu paia amen tu si le ni tau pule sfuto hallelujah pe o tu sile pe o le ka nga fa ka o ko ai hallelujah e tala no a Yesu e vinga il maro amen maro le tu o vinga le tala e foringa mai e ke le lotto le tu vinga e a nga Yesu ska nga ka o karkala fe au mano le tu amen il kusile ka o mai ai ka ua mar ke le o le fa ko le tu I lona mano, matangata o lona mano, na ia marfe aulea, ina ia mawhai e so se tangata, kersiano po so se tangata o mano, o na tala mawhalau tele na ia iai nis tangata ia ina, ma ia tele nis tangata, peo le winga ile tato tuswai tau nipo, e mea hona nga linga fisidi e lau so o ia Yesu, po la mea linga kelen karango mai whakaoko. amen Por la mea linga ke leo ke me karango Yesu yo au so e karango ai whakaoko. Ai rafa Yesu ke mga winga ia ko mara mana me mea lilo maro. ya amen E le whengu karango ka pe ngai de se ori i rai kua.
ai o karongo fa penga ia o ko ngai o ko loa ai me lilo le mano le tu mano lo tama le fo la nga mo ke ngai ka ko ngai ka ko man manama ngai ka o so ka ko nga le sisi me ka ko ke o ia pe o mo langa ni amen ai ka o fo ia ka ko le ka o le ele tu le fatu le tu o le fi au lo mano pela de pone e de foi punga e fasu fi ya ole o vai foi pu ya lo mo fa tawina ke lo o vai le fa ka wa inga le tu ole e pe o tala ia fa ta o me fa le tino o tala i me fa le tino foi ai e fi au fa le nganga i a mai tu amen e fai mo fi e o tato man na ma wa le pe o stanga ton man o le tu fai ka na e mam na ma e ni sina ka e fai ka o ko si fa tu sa ina ni ma ro le tu ma ro le langi i le pe fa o ka o ma ro nga amen ma fa ro le fa pe ala no fa pe ni ma ro le ko ma fa so ma ro le ko ma le pe nga amen pe fa o ai fai ka ua ko arkus de fai pu me uma e kala ngoi e le fa ka makala mai o le pe nga fa o ka ma me nga mo ma ya so o le fa kusa e le ka ua le pe nga ai ka ua i ai nga mo ko mo pe nga e fonga le ka ngora e fonga le fa ro kele makala kala e ka ua le ile tu so se ka ngaka o le ro lang so se ka ngaka o ia i le ro lang ni e ka ua o ma ro fe o le ko na wa ia ke ua se se on ma lo le tu e le ka ka le i ma mi ya amen hallelujah ai va ai e fe ka unga le fe ka ui fe me o mau mai so se i a ese so se i a ese na mau mai o ngori ala pa la wanga la sam e funga le e mau mai so se i a ese i le penga le o fa kusanga so se langua so se ngana so se karaka pe ke deanga pe ke lei pe ke a e ia le ava ngoa o kako uma hallelujah e kako ke ia ko mano le e ia lo ava ngoa e lo ava ngoa e fai ai o a de e kako makanga ko mano le pe mele de ka kala mai amen i lo penga le nga kong le vai mai o kwa le ka mai o sisi espela ka mai o le kwa e o fonga le fai ngor ka fa kusana amen ke no e reis ka ka e ma mala mai kong o penga ko so mai a fai ka ma mala ngaka ile ku fa le nganga anga ka uma e ka o me milo ma palai anga ile ku fa le nganga o le ase me ma mai ese me ka u ko o spai ai mauna le ala mai ta mai wala fo le pe ka fa mo ko so mai a ko so mai o meore areko au ia reko ese uma ele amai ele kifi ele ku ele ngalo ele la umei e Jesus ko ka so se kingu amen ya i mo ko i le mera ko so mai pe ka ko fala o kelele le karkalanga le mera e no ka u mai ngo ia e no ka u mai po ala ngo ia ale me o ia ese a ka ngora ko kala ia fa pena fa ka uma ia ngel la lang amen so se ko inga ese uma mangaku ese la ngonga ese mafau ese kala fai o ris ka ka sa la ko kala o ris ka ese move la ko kala o ris ka masau ai manga mi uma ele ku so se ka ka uma lo hallelujah nena ku mai le vangoa ia ka ko me me ka ko spoia o le tua le ongan mano e mua mai no alfa e ke le ngese mai no ko sa o no alfa mua mai amen hallelujah anga ele sna ka ai mua e vai ai du manga le alfa amen ai ka vai e ele me anga e sa ku per kala ku e pare ke no fa so lo me sa mo sushi ka ua na ma fo ka ua ya de mera ye manga ngaku ye e ele sushi o le alfa e ele sushi nga sa ku amen e mua le alfa kere ngese le cosa aro ma fa mua mai o le alofa nga o le kua le wakala kala me ya ko so se ka ngaka le anga ai maruanga in pia o le ale kuainga
o langa e ola e ngofo mai foi o e maka me o shonga e nga o mia o e le ku e kongoro maro amen haleluya nga ma liu yesu so se ngaka ala ku aku ya e fa no fifilinga yes ku aku ya e pola no fifilinga do po e maka mai o e ngofo fa pe o po e le fa manga no se se le po amen o e ma fa o le kilia amen le o e fa ro mo le upo le ku po o le malo le ku so se ngaka so se ngaka sa o yesu yes le la vai ku do penga le o koso mai ka so se kuai nga ai a ro e kuku amen ala mo fa ya wa nga ka la kiki ko me anga yer ke mun muri nga sa me fa yu puke o wa ve o ya de ma ya me du nga ya o ye ka ma ya wa o se amen na nga le nga fa de kala e ke le nga fa ye iskaka ku pe ale sa ko ki ka nge o la fa kisma sa amen ku pe o la fa kas anga yer ke no se sirenga yes amen anga ye fa se mere i le ka ngo ai mon me lu sa ko amen sport le si purpose le ko yes o lu e ola iska me ola e mal ba ku amen e si o na o nga no ka la ki ko mo ko so so ko inga ia e ko mai no finga nga no ma ko amen wa lava me o e yai de ngai ko inga difficult situation o ia o le ar finga ka ro langa man me de o fa no me fot fa nga we e o kulio no ko mamro ki nga o ro ami ko ya ko se no ko ma ko fa se ro ki nga ma kua foi o le fia la fa ko me ka maki amen haleluya wa ko me ki e ke kausia fa le lei ma ala yer ka mi o le ku yes o ma ya nga nga ia e lo le lei o la o ia ia mo lo penga le me din ka mai ia po ia la iki so sko nga sais o ma lo o le ku ni fa pese no ma ke ma ku e foi ska ko inga ko karmo ko ma lo le ku fa e ngai kupulanga e ngai ka maki o makua e le ko e ngai au menga haleluya ara ka u le u haleluya ale ka longo ku amas fa so se ka makua e lo va wa le va wa le ku mai le ku mo ka ku le ropo o le sfaida un ka ki le ropo o le perfecta o ropo o le sfaida lia anga ke mo fo ya le ngame ye ale o leva ku mai le ku ala va ngoa le ku ma ku mai le va ngoa ka ko ke o ko lu penga le amen o leva ko mi lu penga le ku ale ka mu fa ye ko oi ka mu fa ye ko ya le fo su me lo la no sia amen su ye lo la nga ka la nga le anga lo la ai o lo bene o fa ka ye le ku ala ngoa ya o e ki fa ye lo o fifi amen haleluya le ba ko le wo wala fo me de upenga le wo ye maka ko a ye le ka mi le ko e wo ka se ko amen ko nge fa fo ri ale anga ko nge ko le ngak le a ko nge se le a le a ko di se le anga ke o nga se la ho de me ma se ngo nga ka o pus ya o nga o ya si la ka o ya se ana filo mai ko me leo ai ko fakasi mai nga an mera nga de fa ko ne da ko ku le sunga ka ko ka u se na piko nga no ya nga le ya fo ko ma ko fo ko ne e fo nga le ko karkala ima ma ya ya kus yes ne ya ma sa patinare ya le tua pa tale fa so fo le na au na sunga fa fe nga no ile ese le sta o le mta o pule e pensa no le sunga le fa fe nga o mta o pule o fa ta o to tele ne fetala e to yesu le moto tangata ole ka ua ia ke le fa ka o ko ia le ia mai e o le parable of the sower a le mero ka ko ke minge o fa u puenga mai le ka ko ka e so ka ke fa so o le fa ko le nga sa mo ko le sumo fa fe le fa u pe fa so fitu o le lima su dua le fa tu fa pe da parable of the net o lo kala mo le penga
e ka ua kele la ia wal ka upu e winga le malo le ka ko ke ka kala ngo ka ko ka ko le malo e me foi la le ka fa so ngi e fia o me ka le malo o le ki uke nga mare ale akali imala finge ia po a ka ko fo am paso le malo ka ko ke ka kala ngo i whaka oko ia Yesu Christ. Am ia fui so o le vai ke mi o ile whainga whaka oko Yesu Christ. So makango koe wha makala le wingo whaka oko. Vai tau le kongol maka oku le wong pa anga fo lo sisila me fa fonga mai. Ma ngai on ka oku le vai kau le le ia ile ama inga Yesu Christ so ma au mai ang whaka oko e kufesilia au so opo la le winga ai kau le fa iunga o le mka opu le koe wha makala mai a Yesu Christ le winga le winga le whaka oko ma le whaka oko ia wha mamalama i le au so le ka ua ke le o mea lilo ia le kusanga fuesunga whawhenga mea lilo le malo le wai so se kaimi afo kala ngoa Yesu Christ mo so o le kele o sa ngoanga fo malenga Yesu Christ awala whaka oko le la ku fesilia i fo o so opo la le wi ai fa kai un ta opo le o ka fai ka oko le ko fa bakala Yesu Christ le wi ngo whaka oko pe fo kala ngoa fo ile kusilia le maleko se maleko e fanga ia fa pumo mo le iva ia male le kusia fo ma o pe va le fa kala mo e fa ka o le wingo seko le ka wala manga yo le mele wa au mai ka ko ga fa so e uma sa mo fo sumo fa fe o le wingo mo ka fa fa ile fa nga ingo le penga ia mala o inga me o me bo ko ngolo pe ia wai sa le ia o mai ala i ki o mai ke le o ko nga o me lo foi vai do ilo me le ave me le ai o pole ole unga ke lo o faka o ko ke iso ke lo inga le winga mala ka o o faka o ko ia ke lo ai po fer me le po fel meleang ya ole ungala meleang ya nga sawa inga e ki ai esema mo mele ngo winga ya ole si foi winga faka o ko eskevis le ya mai le ole ola faka si fola ole se ko marki kami manga o isa va nga fa mai ngo fisiris ki sa pa ese ya ki kami yo kamba yo kuso kamba fa ale ko mai ma ngai e me excuse mai o pe o la fakas o la fakas e nga ile ke mea e selia no me le la ko ya kamala ya le fe me o me la nga e sa wali ungol kamanga me ya nga sa yama ko mi le pa ore ungala nga pe nga ka kuse fa se fa akanga nga le sungal fa fe nga ole so fu nga le atala me ya ka ko ke mi fa fe ka kuso mea umai nga fe ka excuse yang fa ka o koma o ingo so fa makale u apalai me ya ka ko ke mi ya lo ke la me fa pe nga lo pupu so fu nga le ka ko ke ya ka ko ke mi ko fa kasi ai ko ile vale ai ma o mia fu ia ale ai fu ni fa fi kau fa kai fu ile ko fa fi kau pe ya lo nga fa nga fa kai ile ko belo le ka fa kanga le ko le ka fe me u yang sala va penga mala le ele so fu nga le ka ko ke o la ka ke yo e manga o mia ele va pe a ko mo fu o pe o ma fa so ko ma ka ko le is no wol pe fi la langi ni e manga o mia o ma ele tua ia ka fa le ko ia ta ka le o ka fo lo ka le ka fa yo anga ele ke mo le fa ma singonga yo ku ma vai ai ku langa yo so fu nga mo la le ka u me ku se nga fa me ya o le lo fa nga le ku la e me ya le nga mai lo nga pele ye si ke viso nga ye le fa mo se kas pe ke le nga po la ko nga o langa nga ke ya e lo fa ye su ye ke o e le manga o ye su ke viso ye o me le ve me esa ye ki ka ngi ai la fo o fi nga lo ye su ke viso ya ka ko o le
le malo le ka penga le tu mo ka ko o ma ngai fo io o le mele wa mai fo ka ko kai ka fa so ya e fa kus mo la foi vai foi mai ana makanga se yo o inisi o vai na umol ngim tau se ma nga yo fa ko iske mi so e ke fai tau le ai mai e ko e mama la le ai ile ko fa mama nga iske mi so le wingo ma fa ko le ai ma ngi ke mi yo la pa se ku ile i fa kua ya fa so solo mai la ile yo au ka fa ya a ko foi o mai foi o ko mo foi se si vai na ka o ka ko ke fa so ile ngi ya fa fi do wa ba male pa lalo o Melissa ia whaktai mono o wanoa au le whai ukule whāsunga i fitu le whai mai e tusa fo i le malo le langi ma le upenga o alafo i le vai ua mawai ia ese uma what a word in ne fiafi ina o titilo tu le verse lea whai mai la ofisili ai se amio o le whai mai o le malo langi a le sao i lalo ma le upenga usa le mea mo sa melo mafufa usa la ke mafufa ile upenga wa ile sisi me fa nga ile upenga o le upenga fa nga ile sang tangata 5 and at the same thing ale o fa mo ai o fa pe o le winga la le o le malo le langi it can be anybody ai o le upenga so se ko nga ia pe foi ona ta o ona ne fiafi ele fa ilunga inga ni size mangi lang ongi ai o mai upe it can be any it can be any color isa o so se ko nga ia o le mela le se e fa tu sai na le malo le lang ile upenga fa ngota e a o mai ia ile upenga o le malo le langi it can be so situanga langu so situanga tangata e o atu le malo le langi ona o because ole atua ele failonga tangata we are serving a God ele failonga lanu ele failonga tangata ona o mai ele ole Yohana ele tolu fai upos fulu male ono I think yes sumaleono le famai awa u fa pe lava ona lo famai o le atua le lalunangi wa ia mai ai lona tali e to tasi ina ia le fano se tasi fa tua e te ia ai ia maua e ia le ola fa ba so that means if ina ngalo le atua ia tatu maua uma ia lona malo e fa ba fa ftai mo o vanoa amen ia masapatina le ia ile tua ko ile so for ele fatua visa wa for il tato pokala me for nia fiafia se tu I o tu tau ya la fushe e wa o te lenga pa ele tinane ia e wa tato fa so nia fiafi ia pa tai la mo mo fa pentina mai me tu la ia ai mana ele me lo o ia tato tau amata me te tumata upo ona o te whaatu saina le upenga a tongo o tātou nei o whaina ruina lea o le tāla ia tō tāla le iskariso a te whaatai fo ilo loto le atua ona o le whai mai e le mo na o le upenga e le maua mai na o ia le le o lo maua mai fo I mai a leanga te a whaapenga fi whaapea a le mea lai mana ia I fo ila o whaarongo te fui o tau mai fui po o saunga fui ia o auna nei ia ona o te iloa ma o moti noa o le atua e alofa o lo iai pele alofa tūnoa o le atua I lungo o tātou le upo le atua lo I lungo o tātou le whamai o lo iai pele ona alofa tūnoa ai le taimi a le whamai ai le taimi mana ia le mele o iai whaapea Whapea foi I le ngataanga o le lalang e o atu le au angel e babai este I ami o le anga mai ami o tonu a tonu o te amai ala le whaiwhaiwa le tatu e atu tala atu whina ngalo le atua
o a mai ai le fasfaitau le whaapea. Ele I sau Iesu mo na tangata le. Sau Iesu mo tangata le angai na I whaole ina o lato wanganga. A tono tato uma o lo tato laulan le se ato otoa. Ia a ole ato otoa le o tato moa. Ona ole maliu o Iesu le mo le satau. Ni whaapea na maangalo I tato. Ni whaapea na whaole ina I o tato wanganga. E te whaftai e fo I nei pokalama whaapea. O lo o maua I fo I le wanoa. E lo o tau toa I pea fo I le maalanga ina I pea fo I le tala le o le ola. Le tala le a Yesu Keriso. A loa lau whai mai e matango fie vai o I lato e whaapea tala e atu tala le. E nei whaapea o na maua mai le amanga a wale le atua malona malo. Ala, wawa ai atu le swetwe tau le. O mana ai o te sa atonu o te whaatusa fo I le taimi le whaiwhaiwa. Ngai le taimi le o lo o iei tātou e iei le taimi. E wawai e se nai ia I ale le, mai ale anga. Ia o I ale le o le whaapea o na sao whanga atu I lātou le o le whaapea. Ia a o I ale anga o le whaapea o na lafo whamei e lafo wa I lātou. Lafo wa I lātou. Ia tonu aluana tātou silafia e lua fo I no fuanga o lo whaapea o na alanga I nā tupea fo e niso au auna ni whaapea o le olai whaavau ma le afi se oli whaavau ia a tonu o le ngaruanga alo fo I le o lo tamu whaia tupea o lo iei fo e nisi o lo whaapea ni whaalongolonga mata mai fo I le nei tūla o lo na amia fo I e le atua po le ale lo loto le angasalo le ale le anga lo iei fo I le uso o lo tua ngani ia o iei a tonu le amele te e iei ale taine le tua o lo iei fo I nisi o tau aina lo whaapea na te talo mo o tau o iei fo I le taine o le atua mo o tau Pamania fo le atua nei tu la fiafi. Men, ia reri, o patinale, ia ele tua, aftai fo I tua nei fo il tato maftanga nei, o tina fo il tato pen e kusai fo mele fasua mastango fie, e mo niam fa mauni ele, ia le fo, ia saunanga fo il nia fiafi, le winga ta o saunanga iski visoma mana fata o toia. Ya jawa yo le aunga male fa moe ta fa I mai tu langa yana sauna excuse yana fa ta to yo le lofo excuse ya o le lofo excuse ya men apa lai mal ti vai ke mingi se fuanga le ka ko ke ya e ya fa fika o limbo vai ngolo langa o I ufo yo o sauna excuse le yana fa ka o ko le au mai le ungo me ke o ia le soifuanga ma le o langa ka maka o ngole tu ma le soifuanga le ka ko ke o le ke mingi ia ia ka fa pe ngalo langa ngi ia ka le ka ia inga Yesu ke wiso la ia vai me fa pe ngalo langa o le ia fa amale kaui e o ia ka o me ke le tu se la le ka ua foi langa o le nge fi pe ka ka mo ko foi le a ko ka na nge ku la mo fa ka ko iskirisho lo fa ki so inga I meu penga o I ama penga e o foi le sai como penga le sa mo iskirisho ia ma le un me o so fa ia le un me yo ma ka ua fo o le o fa ka ko yo ma ko ka ka ngia fia fa manga ko I a o fa fo fo mai si la mai fa manga ko ya o fa ma ko ya kia wa heaven is real how is real mongi lo le fa va o mongi fo le fa va o le fa ku sanga la o me o lo que ngale le ama ya ilo me ngo me la o fo ilo le me le ave ese me fa le ko e be vo la le winga ngal kala I le so fuanga la pala me ata ko ke mi o le kai bale tu ai e o mai ia le ke me le tu ai il fa msingo mo ko la fa pe ia le fa mga ku mai ia ka ko le u le tu ele ula se si ile so fuanga le ile tu mo long finga wa pe fa ka lo mai vai le sika ka wanga le ia le
fingalo le atua ma le keminge i whalakanga e sa kongo al fafo sa kongo al fafo e manga kua le e ke le iloa le si lima miku ke o lo sofu va peo ngai e yo vai inga mangi o fale kongo mai do fu wa faisi ngo ba mau e se male tu ku nga nga fu po kala me fa manga ko ku ya ke ia a mo faisa fifi nga ngi vai ke no se fu nga fa peo le fi kala e ke wi so nga o nga so fa makala fa ko fa makala wingo fa ko o le unga o ke lo o fa ko e ke wi e ku se ai ka fa le ko ka le e ila le mele ka ki ngi vai ka mal so fu e ala foi ka ko mai ko ka ko ke sa ili finga lo le ko e kalesia o abisting ai na ke nga ia yo ka lo so foi skriviso ma lo si ai lo la fare me kasi ale a mal fa mo le o fa mo nga le ka ko sa fa nga le o le fa le nga mal fa mo le ale nga ka ko ke kalo ka ko ke sa ili finga lo le ko ka fa longo fo o le ko inisio lungo live ko mo e kalesia ma il meo le kala mo ngai le fa ka ngiskuis ngi ka sa fa ngai le ola le o ka penga le tu le ola fa wa le si ka ko e fi alu i se le pa fi ngalo ka ko ma bla mal kus pa ya o le finga ngalo ngai ski so pe ma me sa fo e fa ko me di le pusinga yo o lu su o le finga lo ko mo ngale ko mo ma le lofo le tu e pe ma ka o le ama ka ngalo so nga pasta me ke le va ve lo ngalo fo ku ai fe le mu me lo cosa il me la ngai ngi ke le ke mi nge ka mai ka pe penga ya pe nga fa ki so faso e lo la lo ngilu wa lo ka el malo lo ka penga le tu o nga male ka wo fa ka ko es ke iso la o le lo fo ya ke o le lo fo yo ma so o le nga le nga fa makala ku fe silia ma so ye es ke iso le winga fa ka o le unga male I ungo male si o afo o sa nga es ke iso fa ka o le lo fo ka nga ko le lo fo ya ke o ma ai ngai kula la vai foi pasta ai foi ya mo le vai a ko le fa ka se biangi so ka ko wompa nga foi la piko po inisio ngai ngai la piko ya mo la ko foi fa kai la ya ke la ko lo wompa lo fa ka se merka ko ma fa wa ya pula ko mo le si der ka pua Haleluya. Ya ole e mai ka wa ko le mafuka mai le fonta fo ka ko mafkama I Australia le sunga fa fenga ngai alfoti ya a fe la ya tu fo I le sunga fa fenga ngai male faltua mal no falo ya male falo le kalesia afta I la hospitalo afta I fo le ta po ai mai o te mafuta mai ne fiafi ya fo leo o su dicta seve ya fa ile mafuta mai dai fo ila talo ya te tonu la volta po inga le so manuel ta to mafta yo le tu ya ta po le tu al sung la ya nga ya le fo mafuta mai fo le sung la nga alo mafuta mai dai fo le talo mai ya fo le ta to te ta nga sua ya o aso vale a mea ya partaine mafuta mai ne fiafi ya le lio ya ne solomona luia ya partaine mafuta mai dai fo talo o te tonu ale to ta po inga yo solomona e fo il tato ma tato po kala me leva yaso ya o Hans Scanlon ya partaine mafuta mai ya fo le ya fa talo fa fo sunga fa fenga ya tito ya mal fa to ya tala lei dai fo le mafuta mai ya le tuoi tato maftanga le tuoi suma fa fenga mal no falo mal fa tua o ta vita tina to fai ono ya le mafta ile mafta mal nei tu la mo le tua
ia anga te foi lea ia o pet seu ia aftaile mafuta mai o pet setu ia lo mafuta mai foi nei tu la fiafi aftai la tatalo ia aftai foi le awai mai tato pokalame fa mia ale tua ni ci foi wale ma ua foi nei tu la ia foi le sunga po no la fenga sa kan dai la sunga la fenga kanga ku se foi man mafuka mai ia le li lo mo foi le man via foi nei tu le tato ainga man fa tu ia te pora ia o le sunga a colina le vesi sa vea ia le mafuta mai fa tai le mafuta mai fa mania le tua tai mo ta po inga na te lolto talo ia su di ta seve ia fa tai le mafuta mai fa ta po kalame ne ia fiafi ia la vale li ia foi le ol tato o le sunga fa fengainga no mo lia tato po kalame mo ta malawa ne fiafi ia fa tai mo le talo va stai formo avanoale a mo ia no ma foi foruna tato fatasi nei tu la fiafi ia pasa tu nai o tu va fa venga ia poi inisio o fatasi mai le lua pito ia mo ia tu ile tua ia pasta ia o la fa con lo pico o isi mewa sa mai la ngapa ia il tato po kalame nei ia fa la telefono il tato Tau. Ya, naftai de. O kala ia fa tautu de pio bingo tala e se mea ka ko ka anu. Amini. Ele kala fa ngongo bo. Mare awe ma we moe ke ro an ke de ye. O kala fa ko ia ka u ia. Amen. Anga ela mo fa ko anga sa ia foi kai me lo langa sa ko I ka alo e kongo fa ka Amini. ngale ele fai mo fifo ai fa kai le tu e a me ana ma upu kilo kai maka o me akako e lua wal al me na ele anga le ia wala ye e va pia pila wala e alu me e ka Amini. ai ba kelela wala e alu me fango o fo nga fango Yes. awa o ka mo wala ye Amen. e ka uma I fava a risi la fava ba e oi ma fango a risi fava e ke oli ma e fia ye e ke ola ma e fia a risi fava a fava vaula le ele wala la ke do vinga pe ala fava ke le la wala le ngai poko ke le ko o eu la no fale ko ya ka ko ku mai la mo ya ka ko ale ko ku I mai ku spa ya ke ro ke ai lo le le ku ma foka me nga ringa mai fa fidinga Yes. fa ya la wa fidinga Amen. ba fa ya le ko fidinga e ba ke le la wala ya no la fa ba Amen. ai ba ki la wala ya lu sheo por fa fa ai wa fa ya wala e fa ba ke le la wala ya lu ai fa la ba ki la wala e sia fu e la fidinga fu e la fidinga la ko uma o lo tonu ma la tonu uma me vola nga ele ka o ne ke mi to ta alopea ma ta so ta alopea I to tonu ma lo le tu por fa ta vor ke mi ka un fa swinga vor ke mi ka un ka ko ku e lu ka ko ba ko e do ko e ma Yes. o le me le nga ele loa ele ku se inga in kanaka Amen. ia ngaka le anga ngaka mi ko e ka fe ka u le fe po fa su vida nga Yeah. Yes. he mai e o mai angelu ma va vai ese tangata le anga ma tangata abi o to Amen. e le se ngaka ya lu e vai ka kai anga e do le ko se ngal me Yeah. Amen. pa war me ngaka o sa un po fer me na alu ya Hallelujah. ai pe o le nga e ola anga ele si yo wo ngo makarongo e pe fa pe ala karangoa fa pe mai ai ya fa ko se o li e o kaka
e pi e foninga e whaamari ai fa makai vai e ke lofa ang sa o yele o langa raka amen o la fa kwanga fo la ngeke ai maka mai ele loa ka ele ku ese seina ke se kalaka ia ke mun amen o ma fa ya so ye sa mo o ye le waisi o le si ai tem le nga ia o ke anu fa ka Yesu ai tem le e wa ko ka o no le fa va fka va ku ku e la mai ngo amen ngai o atim le fa ko tra le ku fa le ana o me fa ko ba ai le kangi ra ka le kangi fa fo le sa ba ngo ai wa ku ra ka ma pe uli vo ia ma wa ko so ko sa le se fa pe pe le mi e koso e vo ngale ko so se aka ba ai nga o fa ko ia yes e koso me ngale koso ai ba la e ola le afio le ko kongi ko ai e me ko o ngai e ko i lu i e lo ko ma fa wa i ngai e da ai chama ngai ke le mele ai fa me ka na ka le le ko ma se bo amen ngau faia ba venga ngau perfeka ngai lo mo ai ka ano a pe o ngai ke perfeka ngai mai ma e fai mo o lo la amen hallelujah a pe fo yo ngai e fa nga inga o nga le ku ana ke pelo por ale se me nga ke fai fa kwanga mo ka ko ka alo ka le amen hallelujah ai ka ko vai wo o kai me le ku e ka un ka ko yes ngoye luma ak mi ngoye luma amen awong e fa pe se nga le sawa ka dia Yesu pule o lo ranga no amen e ka dia lo Yesu wa control o ia ngang pa ia fa mang ya amen hallelujah e kadia roa o sa kadia Yesu o lo whakanganga o Yesu e ngofo i kongoro amen o lo whakanganga o Yesu e ngofo i kongo e me e fesili Yesu se mea o sa le onanga o fale oi o sa le roga fale oi pe a kupu si konga tisi o sa ke fesili e le fai se me kongo oi e ke fesili e Yesu i le kenge kadia Yesu mena nga e fungale nga e kanga fai mo mo se mea ai ke le fesili ka nga ka pule oi ke nga lokala iska nga mang fo mo lo uso kai o fale kai o i stamki lo se fale ma fo so de se pico ai le fesili ka nga le o le fal le o pulen lo hallelujah e ke roi la ko ko kala ko mai mau ku pe mai mau ki nga hinga ko kala o mai la ai sia ang rakale o minga fale amen fa pengale ka ko leu fa ringa mo ka dia Yesu wa onga ko ele ko so se mea ya oi ya oi lo ka vale o lo fale o mea uma o lo fa ngau amen wa anga mea nga fa ki Yesu a fio mai e fai o e mali ma fa ola ele kasi se mea fa Yesu nga fai a fio mai fa e mali ma fa ola o sila ken ka ke ma fa o fa ola e ka ke ma fa o de li anga ma fa o le li o so le li o ia nga o pulea ka ko amen e ka kaula ya ka ko on ka ko wa bera mera e ko ma fa ye pesili le tu pesili ya Yesu nga wo ngofo mo e fa ka nga ngofo ko ngoro o fani mo e fa ka nga pulea ro moka mo e fa ka nga e so soangi ya o ya le ya ngang pa ia yes amen le ala ime o le mo ka mo e le sa uska nga ka e ilo ye ale le mai ale ele saura se o kala le penga mai ka iro ia a kala fa mai le kai mi mu amen po le ngaka anga e a mai saure angel e ilo ese e ku ese e oki o ese mamoi ma saungi le oki o la wala ke a saungi mamoi e o le ola fa pa me suanga le ese me ko ke ngofo o ke ala sau ala o le sau no le va sa un fa ma ngai ma ngai me ka ko ke o ka ko ke fia mo oria pe ka ko ko mo ai kala nga fa ko ko ya un ni fa ka lo nga ba ya ki ka ko
le whaorakanga po mano le tua. Hallelujah. Le o ka kungaru e. Whamunia me le tua, le whafonga mona sisi, le whatai. Amen. Aftai ya masa patina le ya le tua tai la ngapa ia. Ni fo ile sunga fa fe ngai fo i le tele fo le tau o fa so ne fia. Ya lu ya fo i o lu ya a fa fonga mai fo il ne fia. Le mana ia le fo i upule o le tau unga le o tele fata o te ski visole na fa matala im so o mai fa upule e limas fu a como e ka ua fo ia ngi e wona fo e ia fa penga fo fa ma kuma ia ya u le ka ua le mai fa ke ole ungole ole me ka ko mo ka ka le a me ia e la fo ina fo e la tuta na te langa i le afi fe mai ia e tau fai tau ia we ai mali di va o la to ni fo a e fa fo mai fo i in ia fi e le u la se si fa ka mai excuse mai e so fu fu mai ora o le uma le o ka ko le karia fa ka ngai skibisho ele pelo la le fe ko pa le tua ma fe mai e ai e fa ko ko ka ko fa pe o le ke fa ka lo mai vai ale ia la walu le di ale o fa lo mai fa fo mai le fe le uma la ka ka le karia fa ka ngai skibisho ma ka la fa ia le ele pe pelo la e nesse tamata tu pe pelo ngona fionga pa ia le akua bolo si la fia nga kala ngo mai le akua ya ki io a fia lo la po ia il mio lo fia sa ngo ai ma le mai le akua ona fionga pa ia le akua fia kala ngo la le akua ia ole ka ko o langa le ya so uma ele ngole sa ele ngole sa kasimo le lo langa ka kalu ai fia kala moa le kua ia ki awala ku le ka ai fia fa fonga ai fia kala le tu la nga fia pa ia la e ki fai kau ai mo le mai le kua le longa longa finga le ko ngole la fia pa ia le kua le la ia i ka ko fa ko fa po ka ko le e ka ko foi va pe ole ke lo ia vai inga mal ko nga olanga nga ke ia ke loa ele se olanga ku sai mar fingalo le kua o se olanga ke o se sikulanga le mangui ko nga me le anga nga ke fai ngi vai ke me so fo ia wa o le saur ke apolo lo so ke mi o le ko sa vale vale di pasta o ka ko va ai le ke le o ngai ka mai ke e pule le ola ba ko va ai yo pe ya me fol fa nga resio ba ko va ai o ano le anga o manga le o ka ko va ai vai kaungi ya mai se la al muri du o fa ta anga o me anga o so ki a pole vali va nga le o ke le nga o ke la ko vai skesha yo o nge ya ka ko mo fo le ma ka ko mai kaungi vai ka mo mai ya so fa ta o ka ko lo o ke le la no le ole unga le sau I fa ukule li mos fule o le mak fa so ole unga ka le mai ole afi e fa fela ma ele fe o al fengolo umui ka ko we sa mo pe fa fo mai o al fengolo umul ko ia asa ka le anu e o le ya as ya ale sa ku pa ia e ma ka ki al bel me ele li vai o mi forma le afine ka pe kai le pele ia o e ula ai ngala po kala me fo ngi fe lo fa so a fo ia mo va fe nga ma ki nga ngi fo fa ma na ko e ke o le ke mi ngi o fo lo fi fili ia o la fo mai no le ke mi ngi ia ile ungo o me uma va pe uma ngi so fuanga o mal ke no le kile ko sala mo ko ko ma yo ya nga foi akula makang e loro walu le malo le ka penga le ko la longi le va pese yo wa e monge pasa inisi pe fa ka kala suo va nga le me ya au se o ta lo fo la fa kuanga so mo ko fa fi me fa lo mai ele ulo se si le mere yo mai ka kire ma fa ya fo se o
ole kalanga le afia fi ke le mafai al mea le a ero finga ngalo le tua ka ko ke o le mofuanga le finga ngalo le tua nga awon na mai lo ngalo pele iske ya maua o le awala le ole fa o Yeshua le ole ala o pumoni ma le ola ele fa ka ko ka ma pale pale ka dia mo Yesu ke se fai ma yo ma li infa o lo ola ole anga na ma fa mo ile lo va ya pure il ka o pure mo fa ka ko iske e fa manga ko mo ya ke o e fa mo ko ke e me o e ka ka le ma me o e ka ka le li ya na le ki fa fo mai o ga ke le a ko nga situation ai o le al ko nga problem how bad you are but I tell you Jesus still love you ya lo fa Yesu ke o ai fa o e lo fa yo pe fo sa wa ko fo su fa fe me ani o ma o fo ma fa ya ma o ma fa yo e anga ma o mai lo o pore atu le e se le me ma ke o ya pa fa pe ma ku ma wa me se me le anga ya ma ya ai fa te kai le anga ma pa io o le ka ko so angi si le o ma fu yo ma ka ko foi se fi feeling sa a fu ke po pole la ko nga langa na ke o la a fa mo la lo a wala kongo nga ke la ngonga ile si fongo le ku la ko nga ka ki o le nga ke ye ni ka mi mar ko nga no le nga a fa we fa fongo ma le afia feeling o lo sala mo yo ele fa pe ke fa ka si la sai fa lo ko ki mo fa ya ke mi nge la fa fongo la nga pa amen yo nga ya ke nga fo ke ngo fo mai yo a me fa le ko nga fa o nga ya i me nga pa ye nga bai fu fola le mo se o di fu mai la ya le tu nga fa pe nga umala si sila mla fa fongo me la pia fingi o a ko nga ku la nga i do la nga ni afia o lo fa mo la lo le tu wala si o nga fa mo fia la mo nga yo le nga pa ia e musuia o me ka mo fai man me le ka mo fai men ko mo fa pe fo i ni fia o a ko nga ku la nga fo ro i ro fu ngo a o mai o a fa nga ka ia o le o langa le ka ke ka ko ke u ia le ala tam lo ye fa fi ka o le ka sa ba bali aga ko le fu la fo i a wala ye fi ka ia ka ke le lo le mangia la luma yo ka u ke le la nge fia fi fa ka o ko ye isku miso nga o yo so o a ma mo ka ko ye lo ai le ko nga ku la nga ke o ia ya o mai le oti me o lo ke le lo al me ku le si di mo me ku ke le lo me ku ke me ke ko fa ya fia fingi ke le lo me ku ka ya ka u la nge fia fi ba ko fa so a ku le fa fonga mai o fe la vale yo le kai bel fa la fili pe ke o nga fa ino fili nga yo po la ko nga o la nga ke ya fa ya mai kala ngo a ku mai Yesu ke ise fa ma malo yo kalo ya Yesu ke ise fio mai lo yo pe po le al ko nga me nga ke ya sia fa fonga Yesu ke ise po la sa o kala fa ku mo ye ke mo le wa fa longo mai fa fonga la fa finge e me alu ta marca me le ma me alu ta marca le di ai fi alu la le ole fa va sui la fa finge ia lo wola fa fio Yesu ke ise lo wola yo la via mali i ma fa o le wola la ngonga le o isi me ko kia mai si ba ve ma fa le ko lo ko le bu ale o la be pula lo la ko ai fa fo winga lo ma fo o le mea ke mingi wo kele ma o kupu ma me yo la nga ma le anga la kele ma me ma fo uska o ma fo uska ka isi ko nga ma me ma fo uska ka la ko ka mai ma ko nga fa longa nge vai ke ke lo time to change your mindset and trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ang olde nga o kele nga fa se inga ke lo iska o fa mo le la ko ka mai ai le ka ko fa ko le se fu o ma mo le o isi me si
ia makau'u ai agole i fa'amoemoe mo le ali kako mo e kako o mai kako e fa'aogā kako galuga le akua o le ola e fa'avavau o e pauaga le auga ma le fa'amoemoe o kako ai le mafai kako o le ola e fa'avavau lea pe a kako le kalia iesu e fai mali'i ma fa'aola i lo soifua ma lo'ua ko galigea fiafi ka'aua ke le fu'ila fa'apaokoi ai iesu keriso ia iloa ai le mea ke alu i ai o e lea ua kalia iesu keriso i lou olaga ia ma le tagaka lea pe amu fa'alo'o i le fa'akaga iesu keriso ia le fua iloa le mea o ia le sei unga lelei mai a o le afi mai a e kangi mai a lili vau ai ia kako ngifu kangi au wea vaina le anga kele le mea kemi mea ngea le whai o lau whiwhiringa kemi ngei e whai o lau whiwhiringa a mangua ngai maua loa vangoa maua loa malosi ia pasaku le tua Melissa ia mane mga whengainga ia whasosoro mai fuira ia le i ngefi a whai ui wai fuir kako mafukanga ngefi aua ke le maka ua i moi ngale kom ngai whai ai ese le a ngoa mai ese fuire ka ua e whamangako ia ki oe whamangako ia makongi e mongi a leo le whawha mongi se ui mongi le akua le kake a hunga ai le akua pe amo ko isa ako le koe a popo le akua isa la he ma le akua le so i fua e o ma le aso le whafonga msisila mai kako me e wha Trafo Iesu Keriso. Hallelujah. Ia whawhatairi songa whawhenga ngā mau pēra o wanoa ki whaasoa e tu sai po i male tato o matai ku ne fiafi. E talu ai ona lewo ia au ona nei lalo i whaipui lalo. Ia lea o tino whono furu nei i whaipule whaasuma wa. O le whaipule whaavaru le whaimai. Ua tumu o na lato toso e se ai lea i mataa whaama. Ua no nofo ma whawhau i alilei i ola. Au ia lea ngā wala fōai. O le whaipule whaasuma le walu. Le tala noa mai ua kumu ngeire o penga ia ua mai lo e lunga maka whanga ua ilo ese ia e au ngā mai e le au ngā ai o mai lo i lalo le whaipule ai le whaipule whaase fulma le iwa le pito i lalo whaipule wha iwa nei whai mai e whapea foe le ngata anga o le lalo langi e o watu le au angelu e mawai ese i e a meo le anga ma e a meo tonu tu so le fai o le fai pu fa valu o lo tala no mai le upinga fa solo mai lo fai pu fast fu malaiva o lo tala no mai le ngata anga la langi le pe fronta we ha ona e saule angelu ia take lo anga o kanga ka meo ko ia ai o lo le va inga ye o vale fa non kaka male a meo tonu ia ina o tu yo to le pa fia le la fai mai lo le fai le matai o le lua fa aluna fai ko fa suma le lua le fai mai o lea ia o to mata lai au watu te le loa po le fea tu aso e sa wailo o to wali so ia te aula ia so wa foi la ngona ile fia file ile fai pule so ele te tau ia tato ona tato like e te tau ona tato whai ala mea tono le atua and be ready all the time because ele ilua tato le time e a fio mai ai o ia pe o na awina mai lana au angelu e ave tangata mea tono ia ai o lo tato le ele a mea tono le paafi ona ai sau foi lai i le whai ukule ai o ile Ioane le sifulma le wha ona sifulma le lima alona whai ukoi ono le whai mai ai a fai le tu mau se tasi atia ona lafu ina lea o ia i tua pe o le lala au ma faa popo ina ona faa poto ina ai lea e tangata ma lafu i le afi ua susunu ai pe a fai le tu mau tato ia Iesu Keriso ia e lafu ina i tato i le paafi ma susunu ai loa tato if we don't do pe a fai tato te le tu mau ia Iesu Keriso ma fai ala na mio tonu fa pe ona awina mai na au angel e abatu ia sitia tu fa na wa mio tonu le atua ia ai la fo ile le paafi ia tangata mio leanga ia po ia pe atu i se si upu
Amen. I le tuanea fiafi sofa Iesu. Amen. Amen. Ni masapate ia lele ni kula kera tai marisa mole faso. Ia mole tulo faanga le mafuta malisunga fa fenga ya yese ki atua isunga ya tinelu. Ia fal tua malo lo man malo le tua ya lita le mafuta mai pali malo mafuta mai va tai foi le talo. Ia o testament na Malaysia tai mafuta mai nei tu la ia sa foi lea ia o sulita seve ia tai mo comment mai ia tele ia comment foi ia ona le amalo sime mo tato ia mawalunga le inga le tua ma tio tato fata ba ia mawalunga lo na ve inga tai foi le sunga le fa fenga ia fa manu manu tua tanga le vau ia le mafuta mai tai pasta tai le mafuta mai ia tai foi talo mai tai mole nei afi le ia le po inga lava ia o so solomon ia full tato po kalame ia o ia ta po ia ma lisol tato wompa anga o le ma o telo to swafo vavela lungole ia ai no sila fia le tua tau lokto sila fia fo le tua ia to nganga fo mal to talo ia o lo o fa pe na ona manu ia fo ile tat po kalame le fatasi mai le nganga pa ia le se ata vita tina fai ono ia tai le mafuta mai o Colin le vesi savea tai le mafuta mai ne fiafi ia vi ia lava le tua ne uma lava tai fo ile i como foi o famoso foi lá ngai du mol nei po kalami ia tu pol fatu tu te longolong ne enfermeiro tu spaiol tu fatu ole o ta longolong foi ole ana e foi du mal tato mo ia le asoiva ma mea e fatasi mai fatai mole comment fatai foi mole ia Iane Solomona ia vi ia le tua me uma ia fatai mole social mane fafi e pasta atu nauna tu mai dolele ile tina nei ia ona aso solo fai no foi le tato po kalami ia fiafi hallelujah praise the Lord ya Paule no tre o tre si tala ia piole ko mai ele tina la ngale tala le ila la ia TPS ya yes o no fuanga le TPS o le fuwa ya amen awala le fuwa le pi de vingi amen o me anga la no TPS penga foi a ka ko yo fa le no o ka dio ka maro le yes amen yo fa ko ile wala ko la kala e vile changa ile no fa ko e ka dia lo Yesu vai fa ka Yesu e pule ya ka ya amen hallelujah nga ka wala nga ko kio ya Yesu suskai porque me ana a ko kila na ko ya Yesu e fu yes e fu a pega ko ai ko kilo Yesu yo que fenga o le fu a ko a se mai la kala ale yong ele furo o mai lo le a fo garueli ki piesela ya amen ki pilola fa puku ele nga ki fa puku ma ko ai ki fa puku ia ko mi foi mere fai o ya o le unga al belef ya yes o ngana tala ngale ko malosia kuai fa malosia wai ya ka ko uma me se o foi se si o fa longo mai e fresh of feeling ya Yesu Cristo le mari fa ola pro ya pela mo e pise foi mas en uso ele o que me va pro ya le mo que le la mo mo ka ko o lava pe mai uma ka ko la o le ya la mo ya Yesu amen hallelujah ai faz o feeling un pouco faz o feeling a per cala cuspaia le fai cala io so filho como ko ai ngawa ya yes maro ai o ma ko filho ile ona o ma ko filho ia Yesu e ola ele ma ko ai na ke ola ya ola la wa lo ai nga ola la fa hallelujah ola ma ka ka ro anda ya ke yes hallelujah ngala le e ba ko fa sa filho a pouco fa sa filho le ni ke ni o nga o kala ia Paulo le ia kino ke foi mai o aso fai ka amen
a pe fe me ka ku spaia e sola le la vale ko ke nyo le sole Amen. le la se ku fa mo ana fo ku ma tu watu yo ta fa le po le tu ina Hallelujah. ya fa sa fi fi poto e talia yo ia ve mali mi fa le do la ma e fo la wo ile awa wa fe ko ro ko e fi Amen. se fa ma ros mo muli na mo tato wa fa la se o po le fiafi o ma ros be pa papa ya o no taina ina e tato lo na ina le ro fo le tu ma ina e tato fa e fi fi poto awa le ola fa va o ta pena o tato ri fa o la mo tato e fa mo le tu to kala me ni po fa tai Ni se se o fa poco. Metal. Mana i fo si ni o e fo tatu fa so nei tu la fiafi. Ai Paktai lo ko le ri o nga o e ri o la mai o ke ri o la mai como e kale sia fa apea. O kale sia ni pe kara le pe sa o ula i aso ia sa amo ia so ia me la le upule. O me ke amo e ko i o e ya le ala pe wa ye le vai tau ni fa sai lo to le ali fa ke lo ko le ali o nga o nga o la mai se si fo e kale sia le ka konga le mai e fa va a inga ai inga wo sa uma o ko ma wa ku spa ia le upole tua ma o ko ma va ai e ma ko fa so ma ni si fo yo o tina e vai tai mi ma to o tsaru ma me le e kolua mau a mai maula ia na fa marsia ia lo salvalinga le fa pe e ke ku ko kasia o e molo o e fa masingonga o manga kwa o e fa mai e fa va un a inga e ku fa kas a inga wo ki kilo aku pe wo i se a me wa lo nga e wo anga e ma ko a ia e pe lo ko e va ai le upole tu o fa mai o le upole o le a wo fa lo no ke e wo fa lo pe wo la o nga ya ma nga ia ko ia nga o fai nei me wala au yo o le ma sani nei me ni wala au punya ni ma ko ikale si ma o ola mai e ai ke lo le asu ma fai le wala au ke manga kua pe e pe ya la si o ska kai u mole ele ma nga ia mai o lo o ya i lo wa no ile sa tauro o lo o ya i lo wa e to a tele e o mai I have no care more oi no oi ai lo ava no ai se tauro no oi nga ula lo ngai le manga le pa ia pe nga si o se si ave no mai nga o fai bana aule ai nga o fai ka kalo fa me ke fa ka kalo mo fa ka e kwa ia ele maule sa le ngal we ngal fe mai ele a to se a so pose ele a ko a pe o le fia no fa alo mo no we ele suina ele fa alo e o foi o fa alo mo ai me pena wa ye lo ngau ia fo wa me o mai e lo ko mo me we ele suina ai no mai ano mga fa me fo ia o le mai ia vai kai o a unga luenga me le yo ko angalo o ke mau wai le fa va ai nga wo ka le Yesu mai al te minga mai le fo i vai kai minga o ia fo ia me no e ka le sino sa ia nga o lo le atua o lo Yesu o ke ri ka lia o ko mai ai lo fa ngo nga ni si fo i uso po ni si fo tina fa malo me fa pe e se lo wilo e se lo talia o le maula le o fa sfai tale e ia kai mo ke fe ai pe mi e sili lo le lo fa ka e sili lo le lo ngai lo wilo ai ko fo i ko não fa ke lo kai mo ke kilo pe se ya ia ke o e ia ke lo mai i so fo ko ai e ko vai ai e ku pe le li ai mo lo aku le lo pe wa be se ina le lo fa tu no le ile ulu wa ia lofa sala ko talia ai wa ai wa ko back umama ya ia me ko ai wa ai wa a fia o popoanga e ke me ko mai ai ko fa malo si e la ko kala
mo fisosoagia wa mafafkai lo loko le ali o le vai aso foʻi la lea ua kia gai e seʻu kasegi na failoga liu e vai lea makaga o le sau mo aga kailuga o le Facebook e leʻi ai asau comments e leʻi mai agaga paʻi o ke comments ai e gagai ai a le mo uloa se vaivaiga se o kasegi lea ai inga ua o le kaimi o langa family service o le mahali e o me nga au mai fo e o ma na ia na uso fo e maunto whawhini ma ngai ai o le mea nga au mai whai mai o le kamalea o le makua i ula vale ia o kamale o ka inga kangi sa o kala fo i lea poko e o la koi poko fo i oki o nga o sakalia e kaimi e sasa e makua maa ua ia e su e e o aku ele sas o sola e poko la e sola e nga o nga a konga i loa o nga o ia e i loa whaakama e o nga o koi fo i vai vainga e a konga la ngona e sakaria o le alofa fo i leo le atua e nga o mai i ngei umi a singa kaimi nga pe ele a kua sewa i aso anga i nai aso na nofo ngai e whare mai i a konga o kaimi nga ku mangai mun maua ko whawhini ko vili mai ko fa manga ku mai ele le urua ia lofa e ko fo e kalia e su fai ka kalo fa kanga ma fa ngalo o ai la o i tai wili sa fa manga lo ngoi le kai ko e fa kai lo ko le li ma ko yo place ma vivi ia e lo to le li o ma o lo wo urua mo ki ngo fo no fo anga o e uia wa le amekia ele ko se sala mo kua ko kunga ma ele ko e sala mo lunga kunga ma wa e maklo ka ko ma nga vaola e o ka pelo fo ele tuele ki o ka ko faku ia e o ko mikia e mai ia kia o fa kai ala o to leri ia wa pe nga mo fa ia ko kele comments e fa pia amu ia o ola a ia o oti leri kele fa se comments fa pia e ngo o male family service o nga lola ko fa kai ko vi lo to le ona lo o mauti no o ele o ne ya kai mi pe a mai ke o ko fa ngo lo ko ai pe lo ke va ai ku e ka kala me fa pe ia ao na ao lo fo le li fa ora e fa fe lo ai mai o dia alo ke ai le sa va le ko ye riski ke se me na me ke o fa mo lo si ai fo la o sa va linga me se nge ke fi fa pe nga ia a fo la ele fa ku mau le li ima ma ku mau e ina ko so ma wa mai le mau le fe mai ia o ia le mai ale an awala ke fa vai vai pe va ia ko vai mai si ma ko sa e fa malo si aki le lo loko ko se le aru ka kala ave o le fa va e ke kuwa we ma singo inga o lo o nga sala fa singo inga fo ila se lunga ia fo i na luenga o lo fa perna ia fa tau no ai fa i o ila la o na mano sine fo i tu la fi ile Roma e valu foi poe e ono e lima Roma e valu foi poe e lima anga ile pangata ma disfuta se fa pia awa oe ila le tino e lo to atu ila to le tino ma nei ata to fai tau fa atas la to Awe la le tino e lo to atu ila to le tino awe la le nganga e lo to atu i mea le nganga awa o le loto i la le tino o le oti lea a o le loto i la le nganga o le ola lea male manuia awa o le loto i la tino o le ita lea le tua awa le susta e tu la fono le tua e le mawhai fo i ai o i la tau fo i o i la le tino e le mawhai e mawhia i ai le tua a o tau te loa i la le tino ai la le nganga pe a whai e nofo le nganga o le tua i tonu e ate o tau ai se tasi ua le i ate ia le nganga o keriso e le whai le mona ai a whai ua i tonu e ate o tau keriso e o ti ai le tino ona ona sala awa ola le nganga ona le ame tonu ai a whai e nofo i tonu e ate o tau le nganga o le na tu e whakatu mai a Yesu na e oti e whaaola mai fo i o tau tino au mawale e le na tu e whakatu mai a Keriso na e oti
e lona nganga o lo nofo i tonu ia te o tau. Amen. Ia rere, aftai le asofonia fiafi tāua i o le o puanga mani o le whaasoa a sene le ilunga sengi le ngamariwa. Le mori mau a seong kōrua ngō puanga mani. Ai roki roi i le si aso ia seong alia. Alunga aso thank you Jesus kamano. Kusa ole mea o puenga mai mori mau seong whalkua. Ai magiu los kamare si aso. Bila veo inga mai wanga le pe kakakala fongat kala angai mori mau a angai uso whalkua. Ya, mga wanga le nga ola i vai ngalora. Ai poko yoki. Ngai lo ya ol ken yo ya. Thank you Jesus Lord. Alanga fa ska ka se kala fa pe ngai ka ko i fa lo thank you Jesus. Ola mo ka lipo. Wa ngoi do. Ko yesin ho. Ko mo ola ba ngo ngai e pe la ole bele ku porque Miguel ma ko ma fa ngali pasta. Ole ka wo yo le mele lo que vai ku ile vai unha foi pula ka kum ka pula le meanga ia ka ngaka la fale ko uno soi fua ele ka dia su mal me anga ka la ka dia su ke miso e mo vai a ku e loi la langi o ngo lunga ma me fa la langi ke lo walu le famba ele ko mo so wa mo ku ko ole la mo ma osi ma ko fa kamba e mo le ko fa ma fa ngal tina toala mo fa na o mo le ko se o so ma ko fa kamba le ma ko ma fa nga sa mo pe o le fionga tai ia male pa io nga lua ile ni fo i vai tau o no wa para fo le tu i la na onga ia po le ma fo ma to ma tanga ia ele maliu mo o le mo la tala e se le io le tu mo ka usanga ia ko mai ko so mo le va Facebook ma o le va ma ai se le tu ava mo ba le ko ka pe ko la fa ma o le fa fo nga pa io le mo fo ia tu ala i sa ma kala mo ma ko i ngale le va ve o la so i lunga nga vido mai ia se on fa ku ia fa ka ia o fa ka wa mo manga ku mai ko inga nga vingal ko inga mga ala ko ofel ma ole ngala kala mo le vaka pe ngal ko inga filo ai male tu mo no kama ole ki li ole ola kala mo mai nga fa mangianga ola fa ko sema ia male wala sko inga ia fa malu sina lo ngale di o inga ola ngai o la kalkai no o ko o foi ele se kakalo ai ole mo ba ole foi ba ka inga ka wi ka ile me ka inga le ki a ul foi mola ka no kakalo ba malo mo ba ko mo no ma li ko le ba ka mo le o si ma ko fa ka ma o ia le ma fu o na fe ma fa ka no a wala me nga ia ale ma ko fa ma lo ma fa le le a ko sa ma ko ma fa ia le wa mi le tu o ngango o whaalongi i ua ngā saua rau ka penga i aru ngā malingi o loi mak mo whai rolo kalo whaftai le tue kausanga kai lea kua kausanga kai fwoi lea kua i langa au maka ngā kalkongu fwoi awe e pale o makai ala whakali mai langi o ngolanga o nganga i komon mako mafkanga i re seri po i oskanga kaya sapu ala lumfa malo sia kia ngalo le ingala la pala fa kai ya fa pe fa fo le kendangi fa lo fi feeling le ko fa fi feeling ko ko ni amu ia fo e fa pe nga ke ka ko die mai a ko mo la pa mo fo nga ke ka pe nga i do la malanga ke fe lo ai maka mal wa ele ma fai nga e ko mo wala ba ngo ya umalo ki ni salmo pe fo le fa fo nga le au ko ma ko ka ko ni fi pa ya ko fo ile
mafafagaga se mako mafakaga sa mo pe o ia o male atua i sunga o male malu kako mafakaga ia pe lungai kako la ngonga fa mo misiel kingunge ia a kan ko ia lo ka penga le tua mo fuanga mo makai a pe o lenga mali Yesu Kristo ko fa penga fuila ka ko yo le o ke me mali o kai e ke me ko i makai ango fa ke kenga manga me le tua le ngal pelis ka pe ke ko ke so mo le vai ia ko ngula ngia fiafi la fa fo i melo si la mai ma o ka malawa mo le ko ngai po kala me ngai fiafi fo i male ia bangoa ia pa ko ngula le ai sesi awala ka o ke sao le malo le tu lu ka lio Yesu Kristo fe mai fa la for ko ngai ka le sia la ko ngai ka komunga ke la fa malo se ke ai ka li komu ile ia Yesu Kristo ma ui mai ile kingonge mama liu ko se fo mai mai ka dia lo ko fe mai fa lo ka ko won amen ako komunga e kalesia ma ko kakalo foi miso e kalesia se la ko komunga e fa tanga le Yesu ala via finge e ka komu le Yesu Kristo le ama o i mai ki o ia ku le sa ka ma liu ko se fo mai la ko e o mai le so le se fo le su komunga ka komunga para Yesu volma e ke o le fa ma o ka Now Yesu offer me, I am the way, the truth, and the life. No one come to the Father. Male ka lia o ye fai mali I mawhao I lo ola. Ma o le kako sa wha ngā ngai le ola e wha wau. Ua ka penga le tu. Ma e wha mangaku fo I ake, o e wha mangaku I ake le wha whige. Heaven is real, hell is real. And mongi lo le wha wau, mongi fo I se o. Ala wala lea al fina ngalo le tua e ka ko wole o le whaka ai lo le afi ke pāwha whaka o le afiafi mai ka ai el pese le ngai e whamanga tu mai pasta ngei le mai ka ko pese ai o ko re lo su e o mangkua e foi le kama oliva pasta I lo palo e ko ngea spari poso le ngei le o si mai me mafalitua ia to filau I ngei e mo le atua I fo ia le wha malosia atua I lea ia le a fiafa whawhawha me fo ia le ia se fo mai o fo mai I o mai Yesu Kristo pa ia ne pa ifo te o fo tama ia no si ngā mai fo I tino malo le nganga fia ma le talito ia o le whatua tua I le tua ngā to fo I lea ia ma le talito mi whaotanga Kristo ia te tonoro o mau e file mu malo tape pena foi mea uma neiva I aso o wafo ia re ta o tonga foi fai mai ia ana tato pese mai ne fiafi e foi nisi o lo o whapena o na mo I mai tino ia te tonu ne fiafi o la motu atu le sunga whawhenga o alunga ia te saunia se talo whaotanga mo e o leo talia whaotanga skrisi nea fia ma talo atu e whamalolonga skrisi ne pai atu pai ane pai ifo e ala le mana o toto Yesu Kristo o na fa la pa o malo lo ita to ne via mai mai ta pese mai pese le na ia to le la suma fa fenga no aluma ia wa fo le fa uni no tato o palami ko le tato o afta ne via ni solo na mia fo se te talo nei ten ala to le la na o ia talo tu mo to talo mo ma to ia na fo le fa malo longa fa fa malo Yesu Ile Satauro Olo oyai Loa Manoa Ile Satauro Eto atene o mai Ayabanoa Pea Oe Olo oyai Loa Manoa Ile Satauro Te pese mai ai Olo oyai
tai mai le talo le o la totinonga talia Yesu e me maluia o le olanga e tatonu iai lo potes pai o le loto tatonu ai o me le Amen. o le mutu tatonu ai o me e leola le tai mai lai upui o le talo Tai Yesu, le tuaro mato tama e tuon matu tama, tai le neia manoa wea maia tai nei ava no wai au mai, wharongolongo ai lau upu malu tawina iau alulonga i lau upu malu tawina ia, avea ile nei tūlā vei nei tukna, o fuina atu ai lo uola ia te oe o fwna tuailo ola ia te oi, fia mai oe Yesu Keriso fia mai o Yesu Keriso, se e whamangalo ia te au e whamangalo ia te au, sosan mai ia te au e whason mai ia te au, ia vea oe mali i ma whaora i lo uolanga e vea oi mali i whaola i lo ola, na ia vi ia oe i lo uolanga e vi ia oi lo ola, whaftai tele tama aftai tele tama, le tua al matou talo ne fiafi le tua matou tama tua pe ai la tou o la wasa faia le talo ma fana tai mai talo ne fiafi le tua le wina lo ngang pa ia ma so sami ai le tua so so me lava fa funga ai mata mai ai le tua foi la tou o mata mai o mo e la tia mo e la tou se mano longo le tino le tua talo e la fa mano longo e na te la tou tino ao latu nganga le tua e fa mano longa lo fio i tua fo Yesu Mato te fato no nele nganga le mai e wesi ai mato bara au lo fio lo fa mano longa ina ia ngai yo le tua ma ia fa mano lo ia la to wa fo Yesu Kristo pa ia ina ia ia pe le fa mano lo fa la fio le ta pena fo yo la to no to mo la to ma fo fa le tua awale ngai u le tua le fa ma le aba yo ia oe mai fani de ina mai mai le tu vai nei da to lo fio so se leo ia mai to fale o mo buena ia ia to lo fio so ia foi sa mo ia fa tele tama ia fa ina o ia la fa na le tu e pela ala le foi nei kalame dia o lo so fa Yesu o mato wala o tu ai hallelujah hallelujah To God be the glory forever and ever. Amen. Jesus. God bless you all. Thank you, Jesus. Amen. Talo sa o mai
Mama